mo tayo pala kulitan ta kita semangat. Mak tayo terlaksana na puan di sorongkon na kaduang pinagkita ini. Amin. Salama makaroen lako kita bintu mas solonasang bay meloke tarapa mo mas solonasang tatampi siya pisangat tu pengkarangan ke dempi tu sementara pa di karang kasih rampun iya ya tujuan kalau dapur umum ke bisa na mali pajong mai dolo ta ibadah. Bunga kadangku kukua salama si tamu mali paiman sidupa kaboro. Tabe tama tanga teka masusan siman palisuna te kama dandenan. Tabe olomala na to si kambi aluk masero pindan saburan majelis gereja penatua diaken tabe olo malabi na para gembala dewan stasi tabe olo malabi na kayu kalan dona tondok lamba layuk na pangleon tabe olo malabi na to parenge di gente pe salusangka pe bille bisara lalanna tetangana tondok sia tubuh tunna diomai ba tu pira-pira ba banalembang tabe olo malabi na to meta dung kaluai to mela lang kambunoi pentionganan na tau kamban pelalundunan na to buda to mak parenta si sola bintu sang sitoyan malutena solanasang tabe olo malabi ina mintu kupo tomatuan na kupo indo na kupo ande na kupo siulu na mintu ki solanasang silele ki angga mairi kupe katabei pantan kupe simani kukuwa tara pak lembang mo mas solanasang tatu tun koli mo angga mairi kuparampo pi inde onoran kasih tamuanta ilang telubak bah katu mangiran iya mo tu mak pempisan na pebungka akada tu marasan di panakta mak penduan na kami nomban tulan apa na ta kombongan bapak si sola kombongan elim rantepao mak pentalun na sang buku kadamali dio may toma rapu nama pen na pa na la sitam muki burana padang batu istirahat ia moto tu onoran tu latapana ata lante lubak bah katu mangiran lante makaroin totemo
na lamentama ki onoran mak penduan ia mo tu kami nomban lako sangayo kalambakku atu disorong. Selamat siang bulan teh karen ke marampasan damai puan Rondon King Solanasa mai kami ta pemaatan penanta kasoyan nete kesepulungan sepakatan alam teh karen ta bakala di puang ta penin itu menen kombongan kesera pulau nan bayi darang-darang matang alasan teraya yan na bahasa Indonesia nate di Malang Sunyi Gargema ngalian malak di Rangi ya kakuaden gangguan nate urgent indah kami itu biasa oh ya ya tu Pak Gonta langsangan na puang tu pada di langit na dino. Amin. Selamat laku kamu dia mai mintu atau masalok na rondong mira kama turu-turuan na puan Yesus Kristus tu penami. La tabasa tu sangtan kada umpatu kaparanuan laku puang matua
lamai Pak Pudian 120 nan kami sasela ko anan namang kato yenta penanyan itu penanyan kombongan 100 terjemahan pelengkap Kilo Jemaat 164 lana tataruk si turu-turu solo keluarga penduan ya dan parampoy ulen du ibu pendeta na den tung parampoy ulen du i Nenek Fitri to si tarabang kami dah to ya sia modolong parampoy laku aku to ulen du i Nenek Fitri jadi yang daripada lo dah to namanya to ulen du i na ibu pendeta nah yang namang kato lana pataru Pak Pudi-pudian na jemaat elim berantepau kelompok pelayanan elim 8. Oke, baik. Kapaaran nuanan lakuan nanian hama alok ia tenapa sulai puang tumintu atau sion dirampang susikan teman-teman atu ya to napunoi peta mammi itu sadangki siaran dan maktik silegan ditongkak ilaki atu ya to diri to kadere maktada dan buang umpoga umo apa kali-kalian buang ulah kau yang main mangka mau umpogau apa kalian tu puang lagu kaleta ya betul karena parandu laku batanta oh puang pasulekan tamadan tanti susito wesalu lo perlu anawai iya tu teman tanan situan wai matanda lame pare situang maktik silegan moi anna male situang tangi tutomba bange ladiang ko langkar apa tay nasanay tangla sule situang laktek sigayan kumba pak tutunan Di atas segala
keluarga situ-turu dan nama mempertarui paduan suara jemaat Elim Rantepao kelompok pelayanan Elim 8. Oke, baik. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga. Mungkin cucu ini atau cicit ya? Oh ini nih, cucu. Di atas saya atau di sini kak? Ini nih. Sini kak? Sini atau di sini? Sini mana? Sini. Depan sini bangsa. Oh iya.
percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Solo keluarga Pak Dana. Selamat sore, Shalom. Kami dari keluarga Padanan yang berdomisili di Komala, Sulawesi Tenggara. Kami datang berbagi duka bersama keluarga, segenap keluarga. Dan lagu ini semoga kita terberkati semua dan tetap dikuatkan.